Kasaka jala ikam bagarang mi kisngi kam kwa bike try muluk ke tip ya kar kam kam ka thamai ne ki jing try ke bakham he kene kala pa ha ba ki try jaka na po Eastern West Haskell district la pan pa ga jing e hade ba kaska kala pasang ban khat da ka tanda ka ba he ka bide ba project climate adaptive community based water harvesting structure ka ba ki bri jong jala kemna ashu ban thap tanda namal bakla he palat abukan cikala pa khabon na kalang ju kalmina ki try jaka ba abor molong la pan pa ba ka ne jing ka sarkar kalau orang kajing duk kabak khrawi ke try muluk but nakaleng ka kanhun kabak sakar ka perkhat thamai hege kam khana bak try jaka kinyo punya semata lang hakim kum kini ki project ngar kan bat kini ki wai ki landowners yang don ni ban mani kedu fi ki media mar bagi don katu kan ka problem bat ka government ka baide bat kini ka project ka bagi khwati ka climate adaptive community based water harvesting structure te kuman pensyai ya kini kalong ba ka government kala khwat tandar ya kini ka project haka kanda direct November la ngam bakla har kunda direct November har jar pulai marka saput na kani kanda direct menta te nakaliam jungi ki try jaka habangi la ay ke jaka sia kani ka so department ban kanti ka be kani ka project te ki project ki don ki ba nadu sang phau lak tar hadu si kurur ini sukto ba nakal yang nyimlah syu banyak directly ko bayo bersua ke cemunta rai menta ba nomor bala sponsor de KTB ko ong ba hamban don kathat parti ha asya kontraktor ni pediang ni kata rai ka basusi kalong ba bani I ba ka government ko malapau ko lakwat ya ke is ka hills ka khot de tandar ke bahe ka amau ke kani ke jingle ka government kalong kala khanglan ya ki small contractors ko manong kendong markani ko project ka de khamtam dang ta kinong kendong te kimiolan ban thap ya kani ka tandar namar bakla he ka amau te namar kata na kaleng jungi ngala lek bani kendur ya minister banai correspondence haka airport rek jong December benda ka ba karpa dia ba un pia na jing trai ni kwa ban pia na jing trai one walk for one side te na kaleng jungi la ya ong yangi ba KDV kadon ke kendon ke ba kamla bale kata tingir ngim susai mucusa apenta restil ngirang karman namar hadu mata empat khot tandari kini ki Eastern West kasi jungi ba rai ki wai ki district te ngila ong hi ngila bu i kini correspondence jungi ba ngi yang skam mata maka jing tram jungi kalong ba langi ki trajaka ngim yo asu ya ka direct benefit kini ki scheme ru namar ba ngila ai ka jaka hadu si akar har akar in ai kata ngi sanya mu yu hadu khat sam snamai baki pai ba no susnam jungi kin manton ni scheme walangi yala dingi myo ngi ong tong in sacrifice tangba ni bo eta ka kendon ba ki kontraktor ki banyo agen ka kam ni kwa ba ki ni ki locals ki jangi na mar balai ka benefit jang na ki maximum kan le shiki rural people shiki ni ka jaka ba ni so to ba ni ru ngin yo ya ka benefit indirectly lada ka government ka consider ka ni ka jang tram ka ko jangi te kata gre ka point ka ba kosan ka ba ngi yang ngani ka por ngi kwa man panchayat fi ki media in ba benai ka message shaka government but kumbala ran ba ong mano mande yang bala kali ba nong balada ka government ka mai ala da country pinyele uno tinga ngong fi la ka government la kan khot biang ku ba khot ikni tandar ki bahe te nga nong ha ka jaka ka jonga nganong ning kong ela de ga jaka ka jonga te ki kong trot ki bawan ki sam si taw ni matrai ke sentrai bani olat ki jaka kini kita kin sem jing e lada manga kum tra jaka nganum ku pre ngan betri lang bat ki te namar ngakarman bade namar ba lada ya lada ngi la penhun ya kita ki kendon jong ke IDB kata komun ke government lai why should the government have the problem to give the maximum benefit to the rural people because the scheme is specifically meant for the rural people tingi kwa kata kastan ka bangi ngi te aga juga por ka point ka baar ka bangi wan seding ikwa ya phi ban nimba chu ping media ikwa miki kiwa ki trajaka ki babun kallang ki arta tin sipang ka scheme baki don ka jingting ba kinim so tau su kinon masna mat karantin le se kan ora ka problem ndrai ban sule kunta kam so ya na kan na kalyang jungi gilami sakmar kumni bagi kwa FPK ki trajaka bana kelang district jong ka khasi den baten dia baki so ba ban phuan yangi mangila mani kendu FP ba lemba ki trajaka begini yang lang teli melan si jaka
marlada tangmanga ngemla tamanu ngemla kumni bagyawan kiran pun ki kiwai mum takasi kim simwan dan lagi ada dalam ini napo Eastern Kasil District Janbaro kidan le popra robaro le popra iki ada tinggi kerman robapi ki kiwai trajakaro phile kumta kumbale bagi wan sakuma nai keran dian dasadian kijengge jengfi bapidon dum sutu dak bapi kendu yegi pinsau singan batin sayo ay kajingsa sauha phone yegi hakini kinambar khandai prasan riu not lie not khandai san khandai prasan riu not lie not khandai san nanta prahnyo san san pranot ar prahnyo san san pranot ar